Ça qu'a fait là. Ça qu'a fait. Nous connaissons un moment là, les 8h du matin pour mon qui l'autre boy. Et so, salut tout le monde dans USA, tout le monde en Haïti, Canada. Et bah yo bel. On va faire causer. À qui? Non live mi là ba. Non live mi là moi à qui pour l'option. À qui? Speak to baby. On va d'aller regarder. Bah yo bel. Bah yo bel en pile guys. Gal gen causer. Gen stage. Gen salle. Stage, gen bagay. Mwen ki baka la yo ap. Gen désolé pou nou. Et so, nou va joun bagay. Mr. Desod wap vini? Aptan nou. Non pa gen aktivite. Yo, pa gen aktivite. Fèm konfians gaye te pa gen aktivite. Eske nou e ba yo? Ap sali Olivier Arindel ba live la. Gen koze. Ral gen koze. Fèm konfians. Ou al fè koze aswe ya. Ok. Yeah. Mwen bak pete tro lontan. Mwen ta fè ti live a bien rapide pou mti nou. I love you guys so much. Thank you for the love. Thanks for everything. Tout fanatik yo. Sa ki la ki pari yo nou pral joun baga aso ya. E pi rete broche pou next la. Ok, parce bakwe se denye. Ok, so peace. E pi anpil love pou Isha, Michael, avek love pou bel legacy sa. Bel heritage sa. Haiti chéri, one love. Verji de Paris. On peut saluer moun yo non. Mais Verji de Paris. Salut moun yo là. De Paris. Je change nom. C'est Verji de Paris. Verji de Paris. La rechange. Ok. Et puis yo, mwen di nou bagay, ki tem trip, ki tem vibe nan kaya la, male. Ça qu'a fait là. Ça qu'a fait. Nous connaissons un moment là, les 8h du matin pour mon qui l'autre boy. Et so, salut tout le monde dans USA, tout le monde en Haïti, Canada. Et bah yo bel. On va faire causer. À qui? Non live mi là ba. Non live mi là moi à qui pour l'option. À qui? Speak to baby. On va d'aller regarder. Bah yo bel. Bah yo bel en pile guys. Gal gen causer. Gen stage. Gen salle. Stage, gen bagay. Mwen ki baka la yo ap. Gen désolé pou nou. Et so, nou va joun bagay. Mr. Desod wap vini? Aptan nou. Non pa gen aktivite. Yo, pa gen aktivite. Fèm konfians gaye te pa gen aktivite. Eske nou e ba yo? Ap sali Olivier Arindel ba live la. Gen koze. Ral gen koze. Fèm konfians. Ou al fè koze aswe ya. Ok. Yeah. Mwen bak pete tro lontan. Mwen ta fè ti live a bien rapide pou mti nou. I love you guys so much. Thank you for the love. Thanks for everything. Tout fanatik yo. Sa ki la ki pari yo nou pral joun baga aso ya. E pi rete broche pou next la. Ok, parce bakwe se denye. Ok, so peace. E pi anpil love pou Isha, Michael, avek love pou bel legacy sa. Bel heritage sa. Haiti chéri, one love. Verji de Paris. On peut saluer moun yo non. Mais Verji de Paris. Salut moun yo là. De Paris. Je change nom. C'est Verji de Paris. Verji de Paris. La rechange. Ok. Et puis yo, mwen di nou bagay, ki tem trip, ki tem vibe nan kaya la, male.